Asifu
wanga richiliwa dora bana yo swika zwi na wanga rojena kasikisi amasia ya ngotenda ngizekana bona abade barange phanda khailo service bapatu cheze chikida chona chino cha service baite uri mutumona mumwe awale jine awala azina la Yesu Kristo wa Nazareta ngotenda uri munawanga uchena bamwe bane abatu wana uketwa bamwe batangura zindi ababe bona munawanga bane babakolisa ngitenda munawanga uri badofata cheza chikida chona chimo cha Yesu Nazina la Yesu Kristo amen. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah ngarendiwe. Jehovah ngauliswe. Utiko makabongwe. Utiko makatunyiswe. Chiko rumeliswa jina la mchizi washo ana aba Yesu Kristo. Amen. Zino ni chikati cha ndibatata mshumo wa mzimu. Isikati ke sezaziso zomsebenzi kaNkulunkulu. Baba uhumbudzana ngabana bane bakodzura chikoroni. Siyaqala ke nokukumbuzana kulabo ke abahlala esikolweni. Uri ari togomere chikoro chabantu rangachinya rizova rikuchinyera nabadaho vana vadoumbera. Masi nakekeleni ke indawo esihlala kuyo kwenzela nabasilandela emuva. Kutambera rwamba ngako machironi ari ringedzo kudzisa vatikonuri ngaridozviitisa hano chinyadzi apa nomuchikoroni. Indlela ke yokutamba yokugeza ke lapho esikolweni sikhulumile ke ekuseni so masilandeleleni lokho esikutshelwa ke nabafundisi. Ndovaraumbera rakwatisedza uri vatanga risongowana richiya dzirumuni dzavatsidzana. Sikumbuzane futhi ukuthi ke abobhuti ke singatholakali ke siya ke amarumini lapho kulala khona abosisi. Rikhoda kathundu dzokheraho. Siza ke kulezo ezilahlekileyo. Ndofara Biblia apa ine yapfindi zina la mume wayo ndimuyerekedzi ndi Biblia yaChivenda. Kubonisa ke izinto aziphetheyo ke lapha umfundisi iBhayibheli leyo kuqala aliphetheyo umyeletshedzi. Yebo. Ndafara na imwe futhi ke aina dzina mara ina dugunga ngomu. Amen. Ndadova ndafara imwe ke rwamba mulova namusi ndiyakuliso ndi James version. Amen. Ndadova ndafara na chipachi futhi chine chavana mavaravara black and white. Amen. Rafara na banda ndila I think liwonisa lula mwananyana mtoko. Rikoriwa ngama. Amen. Yes, rodo varafara na bugu ngari. Libugu ke yokabarwa nga hoyu mubara. Amen. Riali buwa. Riko libuwa vatu bopfa kwerero yabo rine kujenere robana ripoto kabadikonuri hayi rojena zvavudi ukwanyeredzana aongo chava hone ngandira ye abahone so rikombera kuteyo ri ari continue na heyo order. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. So siyabonga ke kakhulu ke nendlela abantu ebesengena ngayo okwamanje. Siyabonga kakhulu ke akusena ke ukuphithizela kakhulu eminyango. Amen. Richidova richikoda kamabhunga ashu rinasete dzamabhunga. Amen. Imwe ibubvaduva ngenyi yopedzisera risete unasete mbiri. Amen. Notoma kachanda chamonde changa ndoima ngotorari ndiyabafumakadzi karaiti
ndiyabanna chidangeno murao una dendeke ngapa katanda changa chaula ngange hayo una mbili ndidzavakegulu na vakala ndichihumera nga murao hanga una chipato nyana chopatwaho right yavo rine ndidza vafumakadzi vavachumairi ndidza vafumakadzi vavafunzi ndichidaka left yanga ndidza vafunzi na vachumairi vavo siyabe kuma izindlu zokusiphumuza izindlu ezokuqala ezingale ezibe kune 3 ezisekuqaleni ngezabantu besifazane kune 3 eziphezulu ke ngezabantu ebesilisa then ke ngapha emva kwetenti le tent esidlela kuyo kunezindlu ezimbili ezikhona eyinye ke ngeyabo baba abangase baba abadala enye yakhona ke yabo mama abadala then ke ngapha ngemva kunomako okhona ku right hand side kuya ke abankosikazi babafundisi ke nabashumayeli then ke ku left side kungena ke abashumayeli nabafundisi rikholiwa ngamanda roba na mtangano hapa wabakhethwa after service ya uthoma ndophindile buwe chibidzo rikholiwa ngandira ye bathu badinisela ushuma ngayo sagethera baromewa roiphukisa ngomhlangano ebesinawo after iservice yasekuseni besinemhlangano wangcwele ebe ukhona ibandla liyabongwa kakhulu nomsebenzi eluyenzileyo ibandla liyabongwa kakhulu ngoba ke sidluleke itarget ebe ifuneka siyenze Evangeli ya Jesu Evangeli ya Jesu Nandi Adipa Yechirizi Yerufuno Evangeli ya Shundi ya Bude Evangeli ya Jesu ndiyabude Evangeli yo Musa Evangeli yo Thando Yes, sikone kutambele kwa bazalo wanu. So arina bere kamando re evangeli. Iye panda. Ngasikhathi chote. Yiwo umdlalo wethu thina lapha. So ke siyanxuswa ke bazalwane ukuba sithandazele ukuqhubekela phambili ngokushunyayelwa kwevangeli. Amen. Risa hangwe no rabelisa captain driver wa ichikepe. Amen. Vane baba bosinyathi. Amen. Khala namsiba Botswana. Amen. Bakoita zwe zwine rakoita zone. Amen. Lord Jesu vwa bafuni. Amen. Nathemba. Amen. Babafuni. Amen. Siyabonga kakhulu ke singakhohlwe ke ukuthandazela ke umkholi wethu uReverend Sinyathi. Simubike ke kuNkulunkulu nomthandazo okwamanje sikhuluma kanje usebuthana naye ke uphakathi kokuchumayela ke nendaba yokuvuka kukaJesu nathi siyakholwa silapho uJesu uvukile. Risa hangwe na urabelisa abafunzi basho hapa vendari na bafunzi boriranga ophanda vane baba bafunzi bomphuni. Amen. Singakhohlwi ke ukuthandazela ke abafundisi bethu lapha ke evenda sinikiwe umfundisi wethu umfundisi omdala umuntu omkhulu umfundisi umfuni. Hango rabelisa na chanda chabo anaba bokutama. Singakhohlwa ukuthandazela ke nomfundisi wethu umfundisi kuthama. Rabelise na mita yabo. Uri lichimbile zwizwakude. Uri basahwale mitani yabo bahwale kuphuthelwa. Amen.
sibathandazeleke masibathandazela sithandazeleke nemizi yabo ukwenzela ukuthi emizini yabo kungasindi mabesindwa mabasindweke nebandla. Hapa South Africa ronme wa bodo ine ava ndiyo ne bodo ine yaravheresa chibidzo ri na chibidzo chiko chimbilisa vanhu na ine board of trustees ari irabherisa na chikati chawo. Amen. Lapha eSouth Africa ke sinikwe i-board of trustees. Sinabafundisi bethu ababizwa ukuthi ngabafundisi be-board of trustees abasibhekela ke wonke lamabandla alapha eSouth Africa. Masibabikeni ke kuNkulunkulu nomthandazo. Isahango urabherisana board of trustees ya headquarter ya vorine ine yavange eZimbabwe. Sinakho kuthandazela ke i-main board ezimbabwe ngaya Botswana ngaya Malawi na wathenga upambana na hawo ari varabherisa nga chikati chawo. Sithandazeleni ke abafundisi be-board of trustees jikelele. Amen. Ari farane nga Zwane. Amen. Ari farane nga Thabela. Ridovona uchiduga mulilo. Ridovona uchiduga mulilo. Nasumbiwa uri una rumwe rushaka. Una rumwe rushaka. Amen. Ari tande urabherisana richimbidzane na mudzimu ngaini. Masi bambanani ngezandla sithwalelane ke umthwalo wokuthandazelana. Masenzeni njalo bazalwane sithandazelaneni omunye kunomunye. Paseka. Paseka. Paseka ya bombolola. Paseka idisa zwithu zwavhuḓi. Paseka ipathemba. Paseka. Paseka. Paseka yakhulula. Paseka isilethela okuhle. Ari for Paseka yoriitera mina. Asizweni ukuthi Paseka isenzele. Wopatuchedziwaho 115. Ababusisiweyo bawu 115. Wovuseledzwaho 28. Abavuseleleyo bawu 28. Hey, rono vana vaviri ya. Voponya kachira. Vari vovopororo nkanyemulo. Abasuseleke inganuko enhlizweni zabo bawu 2. The lust of the flesh. Yebo. Amen. Vovopororo kadzitaidzo 1. Amen. Wakhulula ke problem yakhe uyi-1. Thabelo dzowarabiwaho 6. Abaphendulele umthandazo bawu-6. Amen. Problem solved 2. It means we have 3 now. Amen. Problems. Abaqedele izinhlupho zawo bawu-2. Yes, because we have mentioned another one before, we have 3. Amen. Yebo. So bonke basebephelele bawu-3. Amen. All right. Voporao. Yeah. Vopola kamalwadze opambana nawo. Amen. Iko wana discharge kadwala namusa. Amen. 22 in number. Twabona abaphumile esibhedlela esingabhadwala imali bawu-22. Amen. Mwana wabo okhela. Yeah. Awanonga chilidzi cha mzimu. Amen. Ndi mutihi. Umntwana obe elahlekile atholakala ke ngenxa yomsa kaNkulunkulu uyi-1. Rikolipwa hoyu wato risumbedzo ri opola mulwadze amini. Yeah. Ukore opola mulwadze ava achihotola malopa. And haya malopa oahotola for 4 years. Raveresa nuri chilidzi cha mzimu nichikapa. Amen. Siyambongela ke loyo oba egula ke nokukhwehlela ekhwehlela igazi for 4 years.
iminyaka emine ekwehlela igazi kodwa ke uphilile kusukisela izolo namhlanje uphilile. Asibekeni bazalwane ubukhulu bukaThixo, ubukhulu bakhe nokwenza kwakhe. Lo muntu obehlupheka for 4 years kodwa namhlanje uphilile. Una obonawo murumwa achikochimbira mukati ya mapungo madipa oambara nguvo yokhavhariwonga malopa. Amen. Yebo. Ukona oboneke isithunywa esihamba ngephakathi kwelizwi likaNkulunkulu. Yeke usithunywa sakhona ke sebabe sikavaliweke negazi. Sigqoke isigqoko or idress coverweke negazi. Amen. Obonawo chipambano cha Jesu ndimuti. Oboneke isipambano sika Jesu uyi-1. Oengedzedzwawo ndivo ya chikoloni ndimuti. Owaengezelwa ke ukuzwisisa esikolweni uyi-1. Amen. Una mumwe mane apa. Una mumwe apa noni mane. Chibanda olichedzwa nga chibanda. Amen. Oba chinwa halwa. Amen. Hello dora korino tuwa. Ikona oyi-1 oba ke ehlutshwa nokuphuza utshwala. So lo muntu oyi-1 ke uNkulunkulu umyenzele kahle wamsiza ukuthi ayekele utshwala. Halwa kana babe abantu halwa bazidiba zori dora la halwa lotoita. Abaphuzayo utshwala bayakuzwisisa ukuthi umuntu mayewoma eyomela utshwala ukuwomela utshwala kunjani. Iyalibuwa chilidzi cha mdzimu. Siyabonga umusa kaNkulunkulu. Bonde wo bukhethwa 2. Abanikezwe ubungcwele bawu-2. Yebo. Amen. Khona la. Enefa. Kubangana zonke. Hallelujah. Born again. Nine. Abazalwe ngobusha bawu-9. Rotondwa nga mdzimu. Naka masiari aneya. Zimori tonda. Kuzipa service 2 in 1. Wachipedza urabela. Sangotagua varindere imwe service. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu omuhle kakhulu. Kuyabonakala kuyazwisiseka ukuthi sihamba naye. So namhlanje ke emini inkonzo yesikuyo yi-2 in 1. Amen. So after service yezo iteveraho ndiya 5:45. Ibadzo za mshumo wa mdzimu dzigumane pa araruna dzimwe zikote vadzonga chikati chofanira. Isevise ilandelayo ikona nesikhathi sika 5:45. Makukona okunye kusele kwasikwana nesikhathi sifaneleyo. Amen. Makana,
Muhammad
when the book of life is open on the judgment day. What will you answer me, brother? What will you say? Oh, sister, when the book of life is open on the judgment day. Every should cross in the last open of time. You will be there before the Master's call and give an account for the sins that you have done as you walk along on the road
Zina la Yesu,
intswalo uyikheleyo uyahleka noshonga sogazima munyonga Jehova Xikwembu yibuyisiwe hi wena hosi hikuva paseka ya chucha baba munyonga rivalela ku tsimisa va ximatimama loko va kona lava ta ku va kha va xaniseka hi mavabyi yo hambanahambana van'wani i mabofu van'wani i swilema hosi ya Jehova Xikwembu hi wena lava va chucha hi hi huwelela ka wena hi ku tshemba kona ka wena exikarhi ka timintana hi kona eka wena na hina u koneka hi Yesu baba horisa matsingateko baba nana wa wena ta tlanga hosiyana ile buku ya nawu enerisela ekaya ena etindweni hosiyana hi makhono na emisaveni hosiyana fanerile loko mi tlhelela ekantirweni Jesu hi lava ntshwa hosiyana Jehova baba ha ku pitana sweswiwani hosiyana hi manana wa wena hosiyana loko a ta lawa baba eka hi khongerisana lava loko fika rito ra wena Jesu va khomiwa ku hi miromo hosiyana Jehova va pfuni tindleve ta moya va pfuna matihlo ya moya va kota ku twa va tlhela va vona hosiyana Jehova hi kombela leswi hi tshembile tintwani Jesu Kristo wa Nazareta amen. Haleluya. Koliwa muzimori tangani. Uri kono shika pano matanda. Zofuna nga muzimu azofuna nga muntu. Uri muzimu uya ari tangani hapo. Uya zidibori bamumwa ungasipelelo. No muzimu hanya kuuchi bana batu banutuwa basamdini. Nopfa kwambwanda bano mangaza. Uchikofi muti yori chiwanga chivanda. Chivanda chomutu we. Chivanda chineta bahamu. Bone bori chiwanga chivanda. Basongo chadowa batangana na bangani babo. Baya kama ngani babo. Badori ningachusheza mazgereke nyana hizo. Chere deke donipa yo no haro. Na haro donirengera. Basongo chenda utangana nabo. Bori chivanda chawalicha. Badu bachivanda chiti nokuambiwa chacho mpara. Ya. Manje siyambonga uJehova usenzele umusa ukuthi sizohlangana kule ndawo ebizwa ukuthi Matanda. Awusokufuna komuntu, awusokutshela komuntu, kodwa ukutshela kukaJehova ngoba ekwazi ukuthi omunye umelelwe yikufa. Kodwa uJehova afuna ukuthi abantu basuke emhlabeni bengakabamazi. Ukuthi abantu babe mazi, bamlandele ukwenzela ukuthi bahambe lapho abalungisele khona. Manje sizwile indaba enkulu lapha ke bekhuluma ngomunye ke othi
ubephuza utshwala manje bakhuluma ngosibanda lapha ngathi Silwazi. Chumchowara. Teruma zile teno. Zino athola phake ukuthi lo muntu ubebanjiwe ngumoya wokunatha utshwala kube isidakwa manje uthi umoya wona lo ususiwe kuye manje umfundisi uyamxwayisa la ukuthi zwana ngathi ususiwe lo moya ungasabuyele ebanganini bakho ngoba abangani bakho bazakuyenga bathi zwana wena ungabuyenga ngomamatshetshi lokho okuzayo lokho bayakhuluma into zabo bafuna imali ebantwini yekela siyakutengela utshwala wona hlala laphana kuphela isiqaliso utshwala sizabuya uzona ungasakhambi khonana izindlela zonke etshwaleni mazivalwe ikonde isiphambano Bandani chinoharwa uchifisi notolosa bari. Bara isa kuvara ngoba nisatuya hala. Chino uri akangathi madoro vaya madoro zokuthi vanoti ndivana musiya dzasukwa oba singali oba wayenasuke bhawa lingakalungiswa imbiza ukuthi hayi sokuphelile utshwala babemazi ngalelo gama ukuthi lo usuka kuphela nxa izimbiza seziphelile utshwala kungasela lutho ukhona lapho sesukayo Nabo hangoliwa nine wabantu hangoliwa. Haleluya. Ngoba hangoliwa abachaita zini. Manje ke kutazana suqalisile isinyathelo esihle esokuthi suphendukile otshwaleni wakho. Buyela phambili kubekela phambili uthole lokho ukuthi ayikuzalwa kutsha ukuthethelelwa kwezono. Abantu hangola bathu ndiJesu. Bathethelela abantu kuJesu. Ngoba thoma usengavala bona. Laguna chiko senga zikhothi ifaliwa. Kusukela ngolwesine belokhu bemthonisisa amacala angekhoyo. Uyena lo ofakiweyo uThixo omiswe nguThixo ukuthi athethelele abantu izona. Zikhothi zawane zishisengiwa usiku. Ekanti zikhothi ziphi lezi ezingena ebusuku abantu sebelele. Chiko sengiwa. Usukalitsha. Kusukela ebusuku kuze kube ekuseni. Lichicha baba bacherikayo kathanda chikwama. Sokusile manje sebebona kahle sebekhuluma ngokuthi kabambethele esiphambanweni. Ukoya chipambano mubili wotara wothe. Uyazi uthi wasefika esiphambanweni ngale wasediniwe inyama lese beyishaye bayitshaya yavuthuka. Zesha wasithi murwaso chitinambalela chikwatwa chakwatwana nama. Lokhu ababetshaya ngazo ingoma zakhona babefaka omamathambo ekucileni ngale ukuthi nxa beshaya kunamathele nxa bekhipha kuqathule. Sino asindaba yotamba hey. Manje kasondaba yokudlala ngayo le. Indaba yorengulula basa. Yindaba yokukhulula abantu. Ingazo ntiwana chikwamba na rine chikanda buruku. Okay, hayi uyachola ukuthi yena yakwazi babe umbiza ngamanye amagama ukuthi isinyathela brugwa ukuthi wayehamba ke enyathela ibrugwa ukuthi wayedakwa kakhulu engasaba ukuthi ahambe kahle kodwa nangu sengumfundisi ya sino bathu bahasho ndaba ndiyaphuma leyi ndaba ngeqiniso abantu bakithi Jesu ofuwa uvukile waba chikoriro vala barona chitembe apala libita bethe bona sebevalile sebenqibile baze bafaka lophawu olokutshengisa ukuthi akunomunye ongadisturba mathina bakuvalela bomo ngangomo bona bengakwazi ukuthi yeyi lokho ovalelwe phakathi kavalelwa hoyo mubili wawo awela wahamba-ke wathatha umzimba wakhe alwele wona omubili wawo wawawela hapa libitane lawe okay umzimba lo uthule ukuawela yiwubi Jino hoba una Jesu hapo libitane lapha bakunojesu ethuneni la Kristo abawe yakuzula abafwande uKristu wayehambile emsebenzini ukuthi
aye Shumayeza ababeboshiwe esibazileyo abakanowa abalaba madimahulu nabanye ababhujiswa umkhulu ngamanzi amaningi bebalishiyambiwa 120 years ichikochumaliwa kanowa bahana bari haya siyakuma indaba yabo manje yilabo-ke ababethi uNowa nawe Shumayela ivangeli ngaleso sikhathi bona kabazange babe nendaba bawuchaya indiva bawuchaya mahlayana uthi lokho akusizi lutho washumayela 120 kodwa isikhathi sikaThixo sesifikile wafika wakumisiwe kuJehova bona bari iwo mkaranda abayishiya gayini babesithi hey wena xhegu uyithola ngaphi le ndaba okhuluma ngayo nohlale mudzimoro ndipate gugu uNowa wathela wathi uJehova utshelile bangasakhela umkhumbi bamwe bagaba wala tithandanyana duba lithile hey abanye beza bamsiza bathola izigodo okwelanga elilodwa basuka babeya balicha batuwa bafika bafaka phansi bahamba adana manna basilelo abanye babuya nabo yakwazi abantu abazayo bari mkala ukwenta wena hayi wena xhegu kanti kwenzakalani ari mudzimoro ndipate gungwa yena akhulume indaba efanayo uJehova uthe ngakhe umkhulu bari amulicheni hayi ake nimyekelele lapatiwa gungwa wakhiwe umkhulu usikalichipela kwaze kwafika laphelele 120 years elichikoitini 120 years chipika chawo nechichisika isikhathi sesifikile chauri huite ya mushumo ukuthi umsebenzi wenziwe madzi yachisika izulu libuya madzi yatutubwa zisima uyazi kwaba nokuvela kwamanzi avela phansi ungathi ngumthombo evela phansi gungwa latakuwa isikepe saqalisa-ke umkhumbi vanna vavagibaleya nabanye babesaziwa vathomota va mkosi baqalisa kwenza eno vakhe walinoma rivulele akuzikhulele navafumakazi va vadibaleya nabanye omama ababesaziwa hola makara mudzimotwana china tiizoisa uThixo sethambile nesithuthulelo zvino hoyu jesu hezvi onembeledza kwalakachanda chipambano nojesu ngayelengayetelele esipambanweni ova aya pasi yange ngoba sekhambile lapha phansi uri hange wavosara muviri nakhona bazokusala ethuneni umzimba kuphela kristu avotsa kuzika vafu uKristu yena ngokwakhe wayesekhambile phansi uri achumaile havala vathu vavanhu ukuthi ayishumayeza laba babengalikholwa uri satana vakotamba ngavo uSathane wayebavalele ovavhalela uSathane wayebavalele achiyadzikile wathatha-ke isithulelo adzula munangonya awahlala esitehleni ari ndidonurukisa mne izwa liyenzanilani vodhavana mulela ngakhosi kodwa babuya-ke inkosi uri khosi yova ichikodhiwa ndiko yaka vathu vanga akayikwazi ukuthi zahambe ebantwini bam havana vathu vochumaliwa vote nabana abantu bathunyayezwa bonke vabva vote haunosara hayi kunawasalayo la kari yekabvetse yamachero ya musisabatho yophela Ticha liteveraho Maria Magdalena na Maria ula mumwe vadhauvona charo hapfala mudzingi muhulu murumwa wa mudzimu achitsa chibvata dhuru hapfala mudzinginyo muhulu murumwa achitsa achibvata dhuru kwenzakala ukuzamazama komhlaba obukhulu nxa ingilozi yayisehla-ke ikhipha leliyana ilitshe elalivalele ithuna mudzinginyo wapfala kwazwakala ukuzamazama zvino nanhasi mudzinginyo yapfala akwazakala unyakazela lapha gone mune vafanele kudzipfa uri indava nokochumaiwa nindavadhe omunye ngazi kuzisa ukuthi kanti loyani indaba ekhulunywayo indaba enjani le ndava yodhela vone ile indaba ize ngenxa yakho uri rufu luchisvika vave vana jesu ukuthi nxa ukufa kusiza wena ubusutholile ujesu vantu vakofasa dzithunzi tichiwela mapini abantu bafa njengezimpukane ziwela ogcagweni uko mulungu havulungwana vukati yaveke
uyakwazi kuyanqatshwa uze kunqatshwe ngaphansi kathi kweviki. bathangana basizana banhamba basiyafuna Uyakwazi amadoda namadodakazi bayana utshwala banatha utshwala bengasafuni. bathi bathanga bazwino nabasizana bazwino Amankazana akathesi nabafana bakathesi. ichiri 5 ngamadekwana Ngabe usithi 5 ndabam. bavamaya Basuke emakhaya. baya malwane Bayekhona lemabhawu. baya tibhodo store ngemama Bayekhona khona. banosikachicha Bayangadalizeli iphumbu. ichidiya krinyo nebachimburo yamahaya Ngotiyobloke khona bekhumbule ekhaya. tinovatori ndikuchira gono Manje uphila bani lo? imashudu ane vavapfa hendava vachela Banenhlanhla banethamsanqa abazayo nendaba. ndava ya jesu ndiyakuma Abanye bakaJesu ngeqiniso. vanhu vangati hendava natitwesesi Abanye bangathi mina angizwisisi kahle. apa vukati yashwa Laba phakathi kwethu. rinavo yawo hangeni charo nichaone angeni Bakhona abakhamba bayabona. jerusalema evoya vagona Bayabona ithuna khona le Jerusalem. vafunzi vachi vokutama moya Umfundisi wethu ukutama wakhamba vakala havoya nomfundisi wethu umfuni wakhamba. navamwe moya vahuvona Bakhamba bayazibonela ngamehlo. zvino asi ndava yotamba ngayo he Le ndaba ngeqiniso asokulinda. ndava yoramulela muthu Nakuba usiza umuntu. udhavo hamba avongovidziwa nga muthu Hayi, awubizwanga ngumuntu wena. Uthixo awubizile. ovabidzaho vovidziwa nga mudzimu Ubizwe uThixo. ngori ndiyanani adiwa uri madhova vosalawo ndimangani Ngokuba nguyena kuphela okwaziyo ukuthi sokusele izinsuku eziningi kangaki. muthu aunani adiwa uri madhova muthu osalawo ndimangani Akuna muntu ozaziyo izinsuku zakhe zokuphila emhlabeni. vari ndava ingatochumairiwa mahara Ungathi lokhu kuyenzelwa mahlayana nje. vathi vabva mahayani vachi vagawamba ndava mahara Abantu bonke laba bangazela kungela lutho abalufunayo. vaimbeleli hava vagawimbelela mahara Bonke nabahlabeleli bahlabelele behlabelela vape vati vochiya dzinzu dzavo mahaya abantu bathile izindlu zabo. varikoyorapaseka Bathi zifuna ukuthi base. oriautanga chifika chodzura pasi Basokela phansi. vamwe vari hava vangatotiwa varisiya happy good friday Abanye bathi kanti mina ndingasithi andikuthi yi-Good Friday. ngandava yori ndava ya jesu njena kavo Ngokuba le indaba kaJesu ingene kubo. avachakonodzura pasi Abasaqalisa ukuhlala phansi. vachimbira vachinga zvirendere Bayahamba kuphela. vachimbira vachinga zvirendere Bayahamba nje bengathi bayahlala ngathi abaphelelanga. ngandava yamaramba ajesu Ngenxa yendaba yegazi likaJesu. einakochumaira ngayo pano Wona nabasitshumayela ngawo lapho. ngori jesu wavuwa Jesu uvukile. iyamangadzeekosini Uyakumangalisa lo. nendiyayithemba Mina ngiyamfuluphela. mandava nendonowabona Amandla akhe ngabonile. ndonobona zhinji kaya indava yajesu Ngithole okuningi endabeni kaJesu le. ungahamba ngayo nakovela Singakhuluma ngaye nivele yeshona. vathi hovona muwa mkhuwa Ngoba unomunye umkhiwa othize. zvino hone mukhwari he ndikolwara Lo mkhiwa wathi mina ngiyagula enzwa kahle. kulwara mina Wathi uzwani wena? ari ndikolwara bwadzi yakope Wari nini? bwadzi yakope haidheni kope akuboni kope Wayesithi-ke akasakwanisa ukulala vamwe vachiyedhera ine haidheni abanye balala yena kalali arari uchiyedherwa nga8 abanye belala ngo-8 nga8 yani haidheni 9 10 11 12 1 2 3 zona lezo zonke isikhathi kusukela ku-8 kuzokuyafika ku-3 haidheni nga5 alale ngo-5 nga5 kope dziyaga ngo-5 ubuthongo buyeza ari ndinataizenengo ngilodubholo nalelo rine rari zvichenye wathi umfundisi loma kuhlubile utholo udzeyangenera shumahonyangi udzeyangenera shumahona uze lapho esisebenza khona ajiya goro yaga mkuwa waza umkhuwa aroma mchenyanga rari mkuwa uchechereze izo ari ndikochechereze rari ndikoupeya zvanda ngadzina lajesu vanazvara abamangalanga abazange besabe ukuthi sokufike ikhiwa bathi zwana mkhiwa uyakholwa na indaba kaJesu nokuba kusukela khathesi siyakubeka izandla ukuthi kuphume leso sifo
uyatenda Wangiyakholwa. ngamukuyazwana Awubeka izandla. tena kholo Wangene emotweni. atu Wakhamba. arilikobela linyendajera ndibona ngandikobela lini Manje ke sekhuluma enhlizweni yakhe ukuthi lizatshona sikhathi bani. Ukwenzela ukuthi yenzi lokhuyana okukhulunywe yilana. achiletela zafara khona Esa embedeni nje esawuliliti abantu ababekhona ngeyapela zichikofana khona wonke wamanje ukuthi tikopela ngangiranepo bedlula ke ngendlela khona nibhagayi bana uri nibhagayi leyi ngapili nebaba rari nendari ngoritharo mudowelo mkhuwa ndari ndibona wangakusori neribhagayi uchidibore rishuma mini uyazi ke wasenesibindi umfundisi umkhiwa yombuzo ukuthi mina bafana nivela ngaphi wathi nguwena ongambuza ukuthi nivela ngaphi awukwazi ukuthi ngisebenzani ayi mudzimu wangani angabhairwa nipazviliwana vachikotambura ngezvitensini ujehova angayekela ukulinika okudla abantu bekhawula ngalo kumaseni ngori obona amandla ajesu wanazareta ayebonile amandla kajesu wasenazaretha oyo anezakhomba ngaye pano matanga ngaye lapha ematanda sinobone vasatendi vadzotendani wena nawungakholwa uzokholwa nini vadzotenda muprofita anondozhiya cherete yavo uzathola kulokuthi angumprofita okuthathela imali kana vadzotendana ngavo niyadzozhiya cherete yavo uzothola uneinyanga ethathi imali yakho yezvinto imapa ndi mudhuru wadzin'anga umzukulu wenyanga maro ndobva kazvo wasuka kukho ngori hazvina mushumo ngokubakusebenzi lutho zvirina mushumo keshi okusebenzayo ebantwini na ukamba ngamutanga vachikwambani uone ukhuluma nojesu indoda esibambanekhona ariyangu mahara asikhulumi ngotshwala ane amutenda pesi okhona yena kuphela uite mushumo kanye kwenzakala umsebenzi kuye asatendi auite chiti ongakholanga kwenzakali lutho one vasatendi vothembani wena ongakholwayo uthembeni nerotendaho rabva kachipanda chechavatorifara ulowo wakholwayo wasuka kulokho wakumbambile umoya omubi otshwala ndabvana vasarekano wasuka yena nakuma-girlfriend ngori magirlfriend ovamashi okama-girlfriend ayengabalwa mara ndobva kavo wasuka kubo chinotikwamba kamuti wachikwambava uma ngendoda vakutswane avakulela ongakulamulela wena one vana muleliwa ongakulamulela vabva kuvaini emthakathini vanichauloni wathiye uthaka vavhurana mapfene wathiye nezindlwana vabva vachiongorera nakukathethalelile vati vazvikuva zvamudzimu vachivhura zvatuwa wena akuyekele inyamazana zikathi inkosi egangeni mara akabva achifara dzing'ono achikoshava uzafuzukusuka lawa mafene lawa egijima esuka emzini wami esezintabeni ya achikoti wachikora chavanhu namagwita ayatuwa nezikhova uzigcineleyo ayana baba nondiyahone vovhalela magwita odadzangu abanye banezikhova ezisesipaneli saze sagcwala ngezikhova mara uchiyakuongawo mthanga uyu ukhulula ngalo ujesu lo una wamandla oninamandla una makadzawo ziyabva zvatuwa hayi ariko vachishefa asikwetuse kwama ndava yakumwa ndava yachipambava yesofani vakotamura usvika rini eyi wena uzohlupeka kuze ufike nini vadhoseiwa usvika rini bazokuhleka kuze ufike nini vaseiwa nazvino somofanira uvaseya nomunye nje obungabantu ongasizi lutho kuyakuhleka vatakura vana cherete uya
Uyahlupheka unemali esikhwameni. Vana va tlakula vo vatandudza vuti. Bahlupheka benze ama-update. Vana vasati va vuti. Bana bamkhankazi amahle. Vana va tshuri mahaya. Bahlale ezindlini. Va nghena mikhukhuni. Balala ngale emkhukhwini ngale. Va vone munna wa vuti wa gentleman a ri na chelete. Hayi babona umuntu mani insizwa efikileyo isalala emkhukhwini ngale. Mani a chimbila nga Range Rover. A chi lo kuwa mikhukhuni. Emkhukhwini ngale. Vamkhukuni va manghana a va luzula mikhuveni. Goli yo rayi lo xavisa inxolisa. Emkhukhwini lakona mali eyiwe. Akubona leyi into kala. Iyimota emangalisa kanti kwenzakalani khona. Lavanhu ngo vuwa gentleman mikhukhuni. Babona bavuka omunye insizwa emkhukhwini. Vanhu vo kota mura we muti. Ofava nga chivanga. Mara chivanga natsi chi nga va vopolola. Unakurula kuyo. Vanhu va va vopololiwa. Nasikhuluniwe. Vanhu va chi swilaya. Ngizokufika ekhaya. Va chi koyimbelela. Akufanele manje. Hayi vanhu va va venya mangazi. uJesu umangalisa manje. Va Jesu zwi ya mangazi. Into ezenza uJesu uyamangalisa. Vanhu vopololowa. Urena. Ufika emzini. Uyabelela. Vomela mangazi. Umama unkosikazi amangale. Amani wo jena mina. Kanti wenzeni Wena kungeneni? uhlangana na Jesu. Uhlangane noJesu. Nazareta. Uyamangalisa. Vomela tiye. Awona ungenzele itiye. Va Nazareti. Ari vomela tiye. China mnavoni chena munhu Jesu. Uyamthelani noJesu waJesu. Vana va semiwa zvacho mwana ri chikwama ndava na Jesu. Bangasiyela, bangasiyeyisa, akuna ndaba. Sizokhuluma nendaba kaJesu Kristu. Ngasini chawamba nga Jesu. Ngeke siyekele. Ngori ovuwa vafu. Kosi yovuwa. Ina mama. Vati chalo chake chapa. Ituna nalo ladubuka laphuma. Na masole vauwa vagana maso. Nokungamasotsha kwadebuka bawela kazale. Na mapfumo haonyaweya kule. Lezi ntonga zabo zawela le. Vachivuwa vagijima vayakhavauwa. Bathi bevuka bagijima besiya kumakhulu. Vati ona ovuwa. Murani. Hola ovuka. Hola uvukile. Somocha siyama. Baba kukhulumi uvukile. Ngichelede. Ngikutshele ulingakhulumi lingasakhulumi. Ya. Arali mungwana chamba hato kupembeleza. Lo mkhulu ekhuluma sizamngona. Mara khosi yovuwa. Kwamba ngakhosi yovuwa. Ngizokulamulela wone khani mata. Omntana yokuthisela ngamandla. Umntana ulungisele. Muthi kodhiwa unabathu balenda kubatota. Kukhona abaningi bafunayo. Ori abofanele ribafe basina mudzimu. Akumelanga bathi bengena uThixo. Bafa basina mudzimu bayaphi. Nabo befika bengena uThixo baya ngaphi? Vachikotoga mini. Basiya ngaphi? Ngori Jesu akwambiwa. Ngoba uJesu yakhulunywa ngaye. Ngori oyanela khomba ngaye hapha. Nowakhuluma ngaye lapha. Shango lisathu bahone ene obalu bahone. Akabikho ilizwe yena wayesekhona. Zithaba zichitsikiwa ene obalu bahone. Izitaba zisenziwa yena wayesekhona. Zwisima zvamanzi zvichisikiwa ene obalu bahone. Intombi amanzi senziwa yena wayesekhona. Votovavaleliwa. Vovavalelwa. Wena webazi. Izwane wakozifa. Zvino ndava yahone anyagiwa ilicha. Le ndaba kayifuni ukuthi uyekele. Vati vaheri ndava inenda kuichumaila yeni. Le ndaba siyishumayela ngayo. Kopiara uvili hapa matanga. Sesibe okwesibili lapha. Zvikodza uchumaila ine ndava. Uthumela indaba efanayo. Zvino mudzimu wababa valeyela. Uthixo
Usitofa kwa nini mkusani wa mzingi. Utiko uye embusweni katiko. Sinobakali nitawaya mahala. Baba karabo ichumaya upachana kunosikana nazi. Ngaba bakuru bethu lapha. Bayishumayele ndaba. Kusukela ngelesine. Uzofika namhla. Yabaya mahala. Ukushumayela uJesu kuphela. Uthenele mahara. Awakho kamumuntu. Wantu angajeso pesa. Ukuba ngoJesu kuphela. Ngabaya mahala hani ndaba ngapha. Ayise ndaba yamahara le. Nyaka bangatenda. Una abakholwa. Nyaka mtangano tenda. Abakholwa kuphela. Nyaka mtangano tenda. Abakholwayo. Abantu bakarasiyanga. Akutshele sifona. Wasatendi ngenja. Na ungakholwa le ndaba. Wona baruhanga kunabasa wachinya chiya. Wena utshela indoda ungenzanga lutho. Mara haya ni walukita zote. Kodwa ekhaya ulungisile konke. Wachi sikafa kwa barabasa wachinya chiya. Kodwa ungatsho ufike ushaya impilo ongenzanga Kama lutho. yaonichisengiwa afutasi. Na uthonisa icala akula bufakazi. Atobani ndorwanda rwana bahambi. Uzothi ngizoshaya abakini. Nandaba ya unyama. Ngenxa yokuthi uyakushaya kuphela. Hayi, sinobanyenda kajeso. Kodwa ungasibona ukuthi Oyu jeso batenda kaye. uJesu wakholwa Akuna munana tobarwa. Akuna mufibakazelo torwa munna. indoda ezajaya umfazi akula mfazi ozajaya indoda. Bahone basathi banazifare. Kunabanye abafazi ezifo. Ngisa Kodwa hayi ngawushaya udumo. asiteni. Hayi ungenze lutho. Bona basoza nkuro ndabakanye. Ngizawushaya ngikhiphe intambo ngimufake lapha. Mara keni thaba noyamela. Indaba kaJesu. Bothauna mule. Bothauna mule. Bayo matanga. Lapha ematanga. Ayanguma hara. Hayi ngidume mahara. Ndaba yakuma. Indaba iqiniso. Nangena mthetha. Yathi ngekholwa. Akakhali kuba yanga. Yathi ngasuka emkhumeni yami. Ndaba ndiyo. Indaba leqiniso. Nabakamthezwa ngamara lichwapa. Ukhuluma kwakhe. Ukhuluma indaba eqinisekileyo. Indaba elapha kaJesu Kristu. Naona nasema tshenda banazo. Noma ungahleka sena ndaba na. Ngori Jesu uyatapa no shangoni. Noma uJesu wenza lapha. Ataka mutiwa pano shangoni. Yawakithi Hayi uSamuel. chitisa mtomo. Akazisukuma. Ngaza chitisa mtomo. Akazisukuma. Uchikabiterera kosi. Hayi uJehova. Yaleli. Yeli. Yeli. Yeli la matabata. Kumanga wakucherera. Ndaba yotango. Ndaba yakumu. Yakabane batenda. Kumachina mshumu wa msini. Waruka zitamu wako.